kunan alli shamushka kapaychik kay Kawsari Fields rikuchi ukumanda kaypi ñuka mashi Arawi Ruiz ñukata kumbajun payka kanmi pushak runa yachay kichwa amautana ukumanda kaypi ñukanchik pay ima rurashkakunata ashaguta riksingapa munanchik alli shamushka kapay. Yupachani nipani kikin masita kayman kimichimushkamanta shinallatak kay Kawsari Fields pa tukuy rikuyaq masikunata shuk hatunapayta chayachimupanchik. Ña kay mishu shimipi nishaka Academia Quichua de Humanidad kapannachu imata kankunaka rurapankichik chaykunata ashaguta riksichipaychik ñukanchik rikukunama. Ñukanchikpa runa yachay Quichua amautanapi ka shuk llaqtakunamanta runa masikuna tandarishka kapanchik kay tukuy tawantinsuymanta mana kay Ecuadormantalla ashtawan karin kay Colombiamanta, Ecuadormanta, Perumanta shina shuk mama llaqtakunamantapas Quichua runa masikuna tandarishka kapanchik ñukanchik ashtawan ñukanchikpa Quichua shimimanta llankapanchik Quichua shimipa ruranakunata paktachishpa llankapanchik ashtawanka yachakuywan ñukanchik llankapanchik tallereskuna, seminarios, cursos, conversatorios, clases, shinakunawan ñukanchik llankapanchik shuk llaqtakunapi yachachishpa shinallatak ashtawan karin kay virtualidadpi kunan pachapi kanachu ashtawan tukuy virtualidad kikinkunapa medio shina nachu chay kay ashtawan ñukanchikpa yachakuqkunata charinchik shuk mama llaqtakunamanta kay Inglaterramanta, Españamanta, Estados Unidomanta, Curaçaomanta, Colombiamanta shina tukuy mama llaqtakunamanta ñukanchikpa yachakuykunama yaykun ashtawanqa ñukanchikpa Quichua shimipa yachakuykunama. Paykunaka na runakuna kan pay mashikuna. Claro, nishukuna. Bueno, ñukanchikpa yachakuykunaman chawpi charinchik nishun chawpika kay runakuna Quichua runakuna chay shuk chawpika chaypi chawpirishkaka chawpika mishukuna chawpika gringokuna. Shinakashaka kankunaka kay tantanakuyta rurankichik kuanchik kawsayta shinchiyachingapa. Ari shinami kapa Quichua runakunapa yachaykunata ñukanchik yachachinchik. Ama ñukanchik wawakuna ama kungarishkatichu sino que ashtawan shinchiyashpa katichun kuanchik kawsaykunata kuanchik rimaykunata chaykunatachu rurapankichik shinaka. Chaytami ñukanchik gringokunaman yachachinchik ñukanchik Quichua runakunapa yachaykunata mishukunamanpas yachachinchik y runakunamanpas yachachinchik tukuykuna ñukanchikpa Quichua yachaykunata huyachun shinashpa shuk runakunaman yachachishpa paykunapish katichun. Kaykunaka kay tantanakuykunaka maypi tatiapan. Ñukanchik shuk llaqtakunapi purinchik chaymi kunan pachapi katupi nachu shuk pushtupi nishun ñukanchikpa wasi nishpaka ari Quitupimi kanchik. Quitumanta kikinka Quitumanta kapanki. Ari ñuka Quitumanta kapani Quitumanta Otavalo runa kapani. Ari shinakachi Quitupi chay wasi tiyan. Ari y chaymanta kankunaka tantanakuyta rurankichik shuk llaqtapi. Shinachu nipanki. Ari shinami kapa ñukanchik nishpaka sede nishpaka Quitupi kanchik shinapas ñukanchikka kay tukuy Ecuadorpi llankanchik Imbaburama rinchik, Bolivarma rinchik, Chimborazoma rinchik, Cotopaxima rinchik kunan Tungurahua shamunchik, Cañarma rinchik, Lojama rinchik shina shuk llaqtakunaman ñukanchik rinchik y virtualidadpipas chaypika ña tukuy mama llaqtakunaman chayanchik. Virtualidad nishaka ima shina kankunata rikiyushan chay imashta nisha chay medio ninchu ari chaytaka ñukanchikka manejanchik kay plataformas digitales nachu ñukanchik llankanchik Zoomwan, Skypewan, Google Meetswan shinallatak Google Classroomwan bueno tawka plataformas digitales tiyan shuk mama llaqtakunamanta runakunawan shina tingiringapa o tuparingapa nachu. Shina solo rurankichik o kunanpi chay pandemiamanta nishun mishu shimipichu chay pandemiamanta rurankichik o siempre shina rurashkankichik. Ñawpa watakunamanta ña chay virtualidadwan ashaguta kallarirkanchik. Kunanpi ashtawan shinchiyashka chay. Ari porque tawka chay karu mama llaqtakunamanta paykunaqa ñukanchikta maskankarka. Hipapi ña tukuy bicharikpi kay virtualidad llami ña tiyarka nachu kay ishkay wata. Chaypi ña ashtawan ñukanchikpa llankay ashtawan hatuyarka, ashtawan ñukanchikta maskay kallarirka, ñukanchikpas ña ashtawan paskarikanchik shuk mama llaqtakunaman.
y shinallata kangunata ashtawa riksichunga charingichi chushu nishpa página ninchinachu Ari? internet peman ima shutiwan tiapangichi. Bueno, ñukanchipa página web kan www.runayachay.com, china seguido runayachay.com, y redes sociales pipas kanchi chay shutiwanjata runayachay, Yeah. Facebook, Instagram y Twitter. Pikuna shinayacha hungapa nishun ñuka munani Himalaya ñuka yaykuyta ushani shinayacha hungapa. Ñukanchipa página web www.runayachay.com, chaypika shuk sección tiani cursos, chay mayakushpa kaña chaypi tukuy ña recorre. Chaypika aksanalla y chaypika ña chaypillata ña tukuy información tian. Ari nishun nachu imapash cierto, a ver, mishu shimi pinishaka alguna restricción ninchinachu. Manda, China, pascarishka pachakanchi ñukanchika. Tukuykuna pimunash papash, chay ñukanchipa yachakuykuna mayaykuytushan, mayjan llaqtamanta kashpapas, chaytanini kay Ecuador manda tukuy llaqtakunamanta yachakukunata charinchi. Cañarmanta, Lojamanta, Chimborazomanta, Tungurawamanta, tukuykuna y karu llaqtakunamantapish tukuykuna ñukanchik yachakuykuna mayaykuytushan. Ari y chay yachachikuna o imashanishan mishu shimpi nishamanga imate yachachingichi, o sea, ¿qué nomás aprenden dentro de los talleres? Ñukanchika como runa yachay kanchi chayta mishu shimipi nishpaka humanidades ninchinachu. Tukuy humanidades kunata ñukanchi yachachinchi. Humanidades peka picha yachaykunata charinchi. Shuka sociología, shuka historia, shuka filosofía, shuka artes y shuka kungajuni lingüística. Chay picha yachaykunata ñukanchi yachachinchi. Ari y shina ña chaypi yachahungapa munakunaka imatallash kunakan o nakunakan chikunatash. Bueno, dependiendo nachu wakin conversatorio kunaka yaykunalla, wakin taller kunamanta kulkitakuna, shina tukuytian depende. Ari shinaka sumak mi kapashka kanguna llankashkakunaka kaypi mashikuna rikungichi ña ñuka kaypi chay mashi arawipish nipan página webpipish maskay ushapangichimi kutin nipay página webta paykuna yuyaripachu www.runayachay.com. Shinakashaka mayjan kankuna de munashpaka chaypi yaykushpa maskay ushapangichi shinasha yachajungapa munashapish paykunaka ña chaypi mikapan kangunapa Juanchima yachachingapa runa kawsayta. En este momento quiero hacer una pequeña mención en cuanto a la pausa publicitaria. Dental Más del Dr. Clever Masaquiza, Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. Agradecemos también a Boutique Mishauri, que se encuentra en Salasaca, en la comunidad de San Jaloma Bajo, Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígenas Galápagos, con sus sucursales en San Cristóbal, Santa Cruz, Quero, Pelileo, Ambato. Incahuasi, la mejor experiencia en hospedaje, claro que sí. Kunan kutin kikin ñukama parla huparkangi shu tandanahuita rurashka kapashkangichi ashaguta parla paychaymanta. Bueno, kunan kay pachapi ñukanchik kay Ambato llaqtapi nacho. Ña. Shuk tandanahuita aparka sapis shimi nishka tandanahuita raparkanchi kay Consejo Provincial Ukupi, Auditorio Ukupi, chaypimi shuk encuentro cultural nishkata raparkanchi, sapishimi nishkata nacho. Chaypika kimsa yachachikkuna kaparkanchi, tayta Vicente Chato, kay Tungurawa markamanta, paymi yachachirirka ñukanchipa Quichua shimi imashina kunan kawsajun. Shinallataj ñukapash chaypi yachachiparkani ñukanchipa Quichua shimipa ñawpa kawsay, mishupi nishpaka historia de la lengua Quichua, chayta yachachiparkani. Shinallatak mashi liberato kani nachu kaypi kaparka, paypash yachachiparka kutin kay arte Quichuamanta. Chaypa hipa shinallatak chariparkanchi kimsa takik mashikunata. Kimsa takik mashikuna shamuparka shuka Pastasa markamanta. Pastasa markamanta shuk sacham llaqtamanta wambra, payka Zeta Blues nishka shutiyuk, shinallatak shuk kay Chimborazo markamantapash Acapana shutiyuk takik mashipash shamurka, shinallatak
kay mashi liberato shamuparka kay Peruma ma llaqtamanta Apurima llaqtamanta paypi shamuparka y shinasta ceremonia pashtiarka shuk ritual kallaripipas tukuripipas proyección de videokunatapas ruraparkanchik y chaywan shuk hatun kuna tandanakuyta ruraparkanchik ñukanchikpa kichwa shimimanta chayta paktachinkapak tawka tandanakuykuna wankurirkanchik mana ñukanchik chayta rurarkanchik kay tandanakuyta ashtawan pushaparka mitpa pushakuna movimiento indígena de Tungurahua pushakuna shinallatak kay amawta nishka tandanakuypash ñukanchikpa tandanakuypash y shinallatak tawka tandanakuykunapa yanapaykunata chariparkanchik kay casa legislativa mantapash yanapay shamurka Ecuadornaripapash yanapay shamurka kay cooperativa Maquita nishpayarin ari chay orientemanta kapanchik ashina yarin paykunapash yanaparka shina shuk tandanakuykuna Maquita churaparka kaykuna tandanakuyta ñawpaman apankapa allimi kan y mayjan llaqtakunapi puriparkankichik kay turnishkapi ari ñukanchika kay mashi liberatota kunan kay Tungurahuaman pushamurkanchik kay kakapanmi shuk puri hatun puri kan kay Ecuador mama llaqtapi shuk hatun puripi kapanchik turnishkapi kapanchik kallariparkanchik 29 de enerota kay Peguche ayllu llaqtapi Otavalo llaqtapi Imbabura markapi chaypika shimi faway nishka tandanakuyta ruraparkanchik shimi faway tandanakuypika ñukanchikpa Quichua literatura, Quichua arte, Quichua historia, Quichua yachaymantapish chaypi rimaparkanchik shinallatak kaymashi liberato kaniwa nachu Perumanta shinallatak liberatota pushaparkanchik kay Pontificia Universidad Católica del Ecuadorman Facultad de Educacionman chaypi ruraparkanchik shuk webinar nishkata kay descolonización de la enseñanza de la historia nishkata ruraparkanchik shinallatak chaymanta ña kayman shamupashkanchik kay Tungurahua markama kaypi llachipankichik kaypi ña tukuriparka Tungurahua markapi chaymantaka kaya semanapi charipanchik kay Otavalo llaqtapi charipanchik shuk rimanajuy kay arte quichuamanta chaytaka miércoles 17 jueves 18 kutin charipanchik Quito llaqtapi Pichincha markapi chaypika Quichua rapta ruraq mashikuna tandarikrin shuk hatun conciertota rurankapa viernes 18 kutin Otavalo llaqtapi bueno chay juevespa hatun tandanajuy chay pashuti kapan rapshimi kutin viernes taka kutin Otavalopi charipanchik maki purarishun nishkata chaypika Imbaburamanta tukuy rapta ruraq mashikuna Quichua shimipi paykunapish tandanaririn chaypika mashi liberato chaypi kapanka chaymantaka ña Lojama rinchik Loja llaqtaman rinchik chaypika Saraguro llaqtapi kagripanchik Quichua raymi nishkapi chaypi tallerta kugripanchik conciertopas tiapanka chaymanta ripanchik Cañarman Cuencaman tukuchinchik ña Chimborazo markapi tukuchinchik Riobamba llaqtapi kay viernes 25 de febrerota chaymanta ña mashi liberato ña paypa llaqtaman tigran y chaypi ña ñukanchikpa kay puri tukurin paypa puripa hatun puripa shuti kapan Turpa Waspa Ecuador 2022 chayta ñukanchik runa yachik Quichua mautana tandanajuy ñukanchik ñawpaman apajunchik shinakashaka allimi kan mayjan chayman apamunakunapish alli shamushka kankami nachu ari wakinpi ashtawan informacionta charinkapa munashpaka ñukanchikpa tukuy redes sociales kunapi kapanchik runa yachay churana kapankichik chaypi tukuy agenda fichikuna tukuy chaypi rikuripan kimirishanispaka ari shinallata kawsarifil nishka rikuchik ukumantapish ña kanchikpish kutin rikuchishunmi chaypi ñukanchik mashi nishka shinapash uyayta ushapankichimi rishanishapi ushapankichimi ñupaychani mashi Aragüe ñuka kaypi kan shamushkamanta yupaychani nipani allituta charipashkanki y ñukanchik rikukunamanpash allituta charipashkankichik yupaychani mashiku allituta wata charipaychik tukuylla mashikunata kay Kawsari Films uyaq riku mashikunata shuk hatun apayta chayachipanchik tukuykuna allituta wata charipaychik ari shuk punchakama. Dental Más, Medic Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. Dental Más, Medic Más, estamos junto a usted. Si buscas lo mejor para ti, visita Boutique Mishauri.
Aquí encontrarás los mejores precios y la mejor calidad. Nos ubicamos en San Jaloma Abajo, junto a la gasolinera Masaquiza. Te esperamos. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, Vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. Dental Más, Medic Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. Dental Más, Medic Más, estamos junto a usted. Si buscas lo mejor para ti, visita Boutique Mishauri. Aquí encontrarás los mejores precios y la mejor calidad. Nos ubicamos en San Jaloma Abajo, junto a la gasolinera Masaquiza. Te esperamos. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, Vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. Dental Más, Medic Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. Dental Más, Medic Más, estamos junto a usted. Si buscas lo mejor para ti, visita Boutique Mishauri. Aquí encontrarás los mejores precios y la mejor calidad. Nos ubicamos en San Jaloma Abajo, junto a la gasolinera Masaquiza. Te esperamos. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, Vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. Dental Más, Medic Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. Dental Más, Medic Más, estamos junto a usted. Si buscas lo mejor para ti, visita Boutique Mishauri. Aquí encontrarás los mejores precios y la mejor calidad. Nos ubicamos en San Jaloma Abajo, junto a la gasolinera Masaquiza. Te esperamos. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, Vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti.